Joy Singh Doloy Auditorium Hall along Dimasa Student Social Freshers Kepadopon. Rasinja English LP School along Kipangthira Sai Kedeng. HDP Borjan ZKYF Ruptalina Sengkan Mission Pen Katalon Japan Kachesik Kachedang. Cardom Nilikar Beberta Tamang Tare Chesong Tero Nombir Tangton Pen Arjik Tam. Dipu Joy Singh Doloy Auditorium Hall along Plikebrahini Angdeng Dimasa Student Social Fresher Camp Get Together Meet Pu at Happy Pen Chitini Pai Inkora Play Arni Lo Charlie Akimiari Soejanga Tumapan Kedeng Amai Kapeman Pon. Labang so mayalong DSSF amai pu Thai hamda hojai pensimai charipon. Lapen mayalong Assistant Director of Micro, Small and Medium Enterprise, Assistant Director Arun Difusa pen Aluhi Sarpo aman pencetong dunsi, Lo Charlie Akimiri Soe Jangatum, Lo Kacharle Putak Than Paritikang. Lapen Aluhi aman pen kacetong dun Golakar along District Elementary Education Officer, Labja Jarambusa, SBI Manja Branch Manager Arvin Kemprai lapen akaprek keteke jangatum cetong dun. Mayalong ason Dimasa kekan tapaklang pon pen mai alir alon pen pajud pon. Anparta Arni kang sampor pai ke thombra minute krep ho apor pen puthot cultural program sitame kepadopon thuji aputha pherangge pen bertalong. Rasinja School Hemlong School Managing Committee Amai Pu Moniram ke aplapen Chunbang Devaram Terang Atum Patir Piponsi Misen Ben Kepangthira Sai Kedeng Pusi Nilitum Kadnir Sapherangke Den Gaung Pen Robin Bay Birtanang Pale. Rasinja English LP School along Headmaster Devaram Terang Sitame Saike Klempon along RD Pidun Si Thengpi Arong Ke Lapen School Ahem along Gonasap Kepadoji Aphan Dode San Sepen Kisi Kidang Pon Aputar School along Headmaster Devaram Terang Clardak Pen Lamthe Pachini Pon Pini Nilitum School Managing Committee Pen Thengpi Arong Ke Pon Asai Kedeng Pon Lapen Thu Non Kebangji Nilitum School Tins Tame Gonot Sop a program do asila sop program aputhak ing thir at klar at pen ki mesen ki palang mesen ji aphansini ditum don chisik chirang pon bomlo Inkora Poang Deng HDP Borjan ZKYF Ruptalina Sengkan Mesenmen Kapachun Pamijia Pan Chisik Chedang Pon Bomlo Pusi Perangkepen Birtanang Pale. HDP Borjan Zonal Karbi Youth Festival Ruptalin Asengkan Mesen Pen Kapachun Ponjia Pan Chisik Chedang Pon Bom Tanglo. Kibangji Chitini Pai Ingora Truck Pen Ingora Sirkep Arnian HDP Patua Klamalong Mesen Pen Ruptalin Asengkan Katalon Jiapan Dode Sangse Pen Tirika Mamaya Tumpen Sikdang Pon Bomlo. Lapen Kacepate Dunjia Unit Tina Tum Sitami Chisik Chedang Pon Bomlo Pusi Birtalong. Bogojan Town Rashtriya Swayam Sevak Sangha is Karbing Long at Tumpenche Patir Pipen Chitini Pai Inkoragatham Arni Kang Sam Porpai Plira Achitema Porpen Bogojan Higher Secondary School along Maike Pedopon Pusi Bogojan Pen Anonterang Birtanang Pale. Bokajan Town Karyawa Amai Puchandra Kamal Hazuari Pen Kachipahem Pupon Amaya Long Alohi Aman Pen Putar Asam Prant Pracharak Bishistha Buzor Barwa Chinimaya Swamiji Purwa Karbyang Long Kozorwa Bozoro Vijay Sharma EM Madhurja Thekial Phukon EM Jagat Singh Ingti Lapen Penang ke Thekiding Atum Chetongdun Maya Long Chetongdun Alohi Atum Pen Lam Kijai ke Assam Karbyang Long Along Jasemet Bokajan Subdivision Angkang Along Kedo Prek Jamakai Hindu Atum Ning Isi Kengkam isi kedo tipje phansi chethan chepare pon Hindu tangte Hindu lo Dak Bengali Bihari Assamese Nepali Marwari Manipuri Puchipunang nilo Isivet achatai long le dorapet lo nang pota chuning ripon Hindu atum ang bong ning isi kedo thekthedat ajok kaprek adhoram atum ason alam nang dindun long pop lo pota than Lapen lason thak kaprek RD dojor alam hai hui chingbai pon la so amai pajut pon lo Birta Bangalapan si Kangton Poniglo, Langi Bom the Cat News Channel, Domi Thak me, Kurang 2.